Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сахабалардан birisi келеді даған айтады: "Я Расулаллах" дейді да, "Сіз пайғамбарымыз дуа қылған учурда өте қысқа нұсқа дуа қылады эле. Узун дуаны қылбайт эле пайғамбарымыз. Ошо дуа кылганда сахабалардан birisi келип сурайт: "Я Расулаллах" дейт да, "Сиз кылган дуаларды жатта албай калдык" дейт. Сиз кылган дуаны да кылайлы, бирок жатта албай жатабыз дегенде, Hazreti Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Анда мен силерге менин дуамдын бардык ичинде камтылган бир дуаны айтайынбы" дейт. Расулуллахтын пайгамбарлык убактысын ичинде кандай дуа кылган болсо, ошонун бардыгы ичинде бар болгон бир дуаны айтайынбы дейт силерге. Сахабалар сүйүнөт: "Я Расулаллах, ошондой дуа барбы" дейт. "Ооба, бар." "Айткыңыз, я Расулаллах" дегенде пайгамбар бул дуаны окуйт. Алла Таала иншалла береке берсин. Биз да бул дуаны кылган бололу иншалла. Эмне дейт пайгамбарыбыз? Аллахумма инна нас'алука мин хайри ма са'алака минху набиюка Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям ва на'удhu бика мин шарри ма ста'адака минху набиюка Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям ва антал муста'ану ва алейкал балагу ва ла хаула ва ла куввата илля билlah. Кыска карасаңыздар. Амин, амин, амин. Кыска. Манisi эмне? Allahumma ey Rabbim, inna nes'aluka, biz senden surayız, min hayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka, senin paygambarın kaysı jakşılıktardı senden suragan bolsun, dal özü jakşılıkta biz de senden surayız deydi. Ey Rabbim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaysı jamanlıklardan sağa pana tilegen bolsa, oşol jamanlıklardan senden pana tileybiz ya Rabbel Alemin deyip suragıla deydi. Jardan berүүчү sensin ya Rabbel Alemin. Eki dünyada bizdin жүрөктөрүбүздөгү жакшы максаттарга жеткирүүчү sensin ya Rabbel Alemin. İbadattara күч кубат берүүчү sensin ya Rabbel Alemin деп дуа кылгыла дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ар бирөөбүз бул буланы жаттап туруп пайгамбарыбыздын дуасына эмне кылалы? Дуасына кошулган бололу иншалла туугандар. Демек, ошончолук маанилүү болгон бир нерсе болду туугандар. Bir günü öte manülü. Anam bir günü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meçitte oturganda bir sahaba kelet dagın 2 reket namaz okuyup 2 reket namaz okugandan keyin batasını kolunu götürüp batagıla çıkıp ketedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çakırgıla deydi. Çakırtat dagın aytat: "Sen ar bir namazdan keyin dua kılgan uçurda birinci Allah Teala'ga maktonu ayet. Makul bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin degende ayet deydi. Maktu ayet. İkinci mağa salavatты unutma. Makul bu. Oşol ekin nerseni kılgandan keyin жүрөгүңдө emne var bolsa bardığın sura ver deydi. Şart. Duanın kabul bolosунун şartlardan dagы birisi kaysı? Duanı baştabastан murun Elhamdülillahi Rabbil Alemin деп айтабыз. Анын түрлөрү өтө көп. Андан кийин пайгамбарыбызга салават ва салату ва салам аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахби жимаин дейбиз дагы. Анан каалаган дуабызды эмне кыла беребиз? Окуй беребиз иншалла. Дароо колду ачып алып, "Ey Rabbim men" деп айтпайбыз. Өзү авлиялардын сүннөтүндө ошондой нерсе бар. Биринчи Алла Таалага мактуу айтышат. Андан кийин пайгамбарга салават айтат. Андан кийин сахабаларга, андан кийин табииндерге, андан кийин таба табииндерге, андан кийин бүткүл үммөткө айтат. Ошон үчүн мисалы Ажлунинин Кешфул Хафа деген китебинде бир сөз айтат. Авлиянын аламаттарынан бирөөсү кайсынысы билесиңерби дегенде айтат: дуасында пайгамбардын үммөтүн таштабаган киши авлия киши деп айтат да. Kaysi? Allahumma gfir ümmete Muhammed. Allahumma erham ümmete Muhammed. Allahumma aslih ümmete Muhammed. Ey Rabbi peygamber ümmetine ırayim kıl. Ey Rabbim peygamber ümmetini keşirginin. Ey Rabbim peygamber ümmetinin abalını özgörtkünün. Ey Rabbi alarga jakşılık berginin deyip dua kılmayın deydi. Al avliya bolboyt deydi. En akırında özünü emne kılıp koyup kıstırıp koyup. Je bolsa kıstırmay ele koyat al жерде. Gördünüzler mi?
Biz bolsa birinci özübüzdü. Anan oyuz kerete, tigini unutup kaldım, onu unutup kaldım falan çabılışa deyip. Şunu tutup kaldım mesela. Duabızda emine iretti, tartipti dağın saktasak, жақшы болып esepteredi inşallah. Bu öte maniri inşallah.